Fari Mača, došlo je u Afganistan 1980. napraviti intervju sa Idris Šahom. To je šef Sufija, ima rang našeg kardinala. On je, dakle, šef cirka 50 milijuna muslimana jugoistočnog bivšeg Perzijskog kraljevstva, danas dio Pakistana, Afganistan, Iran. Sad njega novinar pita, dajte nam predstavite svoju zemlju, taj Afganistan. On veli u mojoj državi, Afganistanu živi 28 naroda. I onda nabraja ovo, oni svi govore, kaže, jezik koji svi razumiju, to je dari, to je standardni jezik, kao naš, to je hrvatski jezik, ali, kaže, razumiju i novoiranski, to su neki dijalekti perzijski, dakle pokrajine Perzije, i hrvatski. Žao mi je što ovdje ne vidite, on točno piše u parimatsku, na francuskom, piše le croat, a u prijevodu, gdje smo preveli to, piše hrvatski. Kako hrvatski on zove svoj jezik hrvatski? Pa to je njegov hrvatski, nije ovaj naš hrvatski, ali ga imamo isto ime. Dakle, on čuva tu duhovnost svoju od staroga vijeka do danas. Makar je izluđen, moram reći, kao i svi oni, arapskim islamom, koji je neprirodan u tom prostoru. Na mene se može ljuti kogod hoće, ali je činjenica da indoevropljani muslimani, napose Iranci, oni su šijiti. Zakaj su šijiti? Šijitski islam poznaje spasitelja. Podloga mu je mazaizam. Arapski sunitski islam ne pozna, nema pojam spasitelja. I tu je kvaka. I zato se mrze do oružanog sukoba. Sveučilišni profesor i doktor i filozofije i ekonomije na ekonomskom fakultetu. Dakle, on je hodao tamo. Tu. I on kaže da je bio u Afganistanu, prolazimo, kaže, pored grada Kandahara, imamo mjesto Harvacija, a nedaleko tog mjesta Harvacija, poslije sad, u ovom našem vremenu, naša vojska tamo ima neku mirovnu misiju, naš vojnik je ranjen u nogu u selu koje se zove Zagreb. Zagreb. Ali kaže, novinar koji to piše, imam iz Večernjeg lista taj tekst gdje on govori šta se tamo događa i tako dalje. Dakle, Hrvatska i Zagreb, i on veli da je tu nastala pod navodnim znakom indijska Rigveda, da je tu stvorena demokracija, gradovi i ovo i ono, da ne nabrajam dalje, i kaže, ovdje jurnuše i ratnici na zapad stvarati države u kojima danas živimo. Vrlo zanimljivo, što je činjenica, ne?